Papa, esko unajua kama uko na role ya kabambi sana mu societe, surtout mu famille yako, juu ya kuoriente mtoto wako, kumushindikiza mtoto wako mwanaume juu aweze kufanya choix ya mwanamke, aweze kuoa na kustabilize maisha yake ya kiroho. Niko nasema hivi, kwa neema ya Mungu tuko naenda kusource ya maprobleme nyeneza kuwa leo, source ya kukia leta makoze huku mbele ya madivorce. Juu kuna kwaka chanjo, njo probleme fulani natokea, chanjo probleme fulani natokea. Hasa vule probleme kumushu na kia sikia batu bana deklare divorce. Hasa shie kwa neema ya Mungu hatutaki tufike kule kuma divorce, to ya divorce endele kupanda leo kesho, surtout ndani ya corps de Christ. Par la grâce de Dieu itafanyika hivyo. Kuna batu benye hata balikuwa procedure ya divorce, Mungu atabafanyizia neema, haitafika kule. Ju divorce kuna makonsekansi za mingi sana. Unaweza yona kitu ya rahisi senye na jipresente kila mtu anakamata kote yake, mais en réalité oh Jesus have mercy. Divorce iko na makonsekansi za mingi sana. Sasa ava tufike kule, njo maana tuko naomba Mungu atusaidie, atuoneshe au juste c'est quoi. Junda kutabatu rezo mwa fulani nyenacha batu banachana, balikuwa na batoto 8. Resama pa tulipokea papa moya iko quelque part, anazala na bibi yake batoto 8. Wa mwisho kuna 5. Batoto 8, bakubwa balisha fika mu ma college, me banachana. So, kwa neema ya Mungu hatutaki ile makazi endelee. Sasa leo papa nitajiadrese kwenu, mupime kukua pale juu ya bagarso yenu. Juju foye ianje, mwanaume njo ananjaka atake. Mwanaume njo ananjaka. Mimi na kwa sasa wakati ya kuoa ifo nipate mwanamke. Sasa pashi tunaona Abraham, juu ya ule Mungu wa Israeli mwenye ye anatumainia, mwenye ye alishimama, mwenye alikuwa naye alliance. Hakupatia hata mtoto wake nafasi ya kusema bo papa Isaac njoo vile shakuwa mwanaume mzima, unaweza dasa niko sana lazima mwaliana gistro zao kusema si ndio? Nisha kwa sana lazima mwaliana, nisha kwa sana lazima ya in-law, nisha kwa lazima ya belle-fille, nisha kwa lazima nilee ba jukuu yangu. Abraham hakwenda kule. Abraham alienda odela ya mbinye Isaac alifikiria mabinye angekuwa nafikiria. Abraham yeye aliangalia Mungu wake, alianza yake na Mungu. Leo kama mimi siko mtoto wangu atakuwa So Abraham alijikuta anaishi mubakanane. Isaac alienda kwa école maternelle na bafie Kananene. Isaac alienda kwa école primaire na bakananene, alienda mu college, alienda mu université, pengine hata alienda job fasi moya ile ko selomi entre guillemets. Kukonesha tu Isaac alikomalia Kana kwenye babake Mungu alimutuma. Meseli fika wakati ya kuoa, njoo kwenye mimi nataka intervention ba papa ndani ya maisha batoto yetu ba garçon. Vraiment mimi nahitaji intervention yenu. Seli fika wakati ya kuoa, Abraham anaangalia ama bakanane mko bafia kunyoroka, mko bafia wazuri, mko kalite yote ya banamuki iko ndani. Me wangu mtoto hata wewe hapa. Mtoto wangu hata wewe hapa.